Asho ngafika amaphathami sekunjalo nganza kwethu njengoba ngangishilo bafowethu ukuthi alukho bafowethu sorry ngafiki nganza kwethu njengoba leBhayibheli ngifakazela lithi lapha kuIsaiah 60:22 when time is right the Lord will make it happen nganza kwethu bafowethu okusho ukuthi usuku uNkulunkulu meselikhombile noyedwa wasemhlabeni bafowethu akekho ngaliphikise nganza kwethu maphanthami ke ngiphethe bafowethu indaba ezihle bafowethu zokuthi ke bafowethu imbumba iyavula bafowethu for ufama amaphanda bafowethu amasha kanye nabuya bafowethu embumbeni ngomhla ka24 kuMay bafowethu okumgqibelo bafowethu Saturday bafowethu lela bafowethu esekuyona nganza kwethu maphanthami ke indaba ezinhle bafowethu ezebenakade bafowethu niyibhekile nganza kwethu ke madoda nani izintokazi ngithi ke mafowethu ngicela bafowethu nje ngingamosha isikhathi bafowethu ngingankanti kakhulu bafowethu ngoba kuningi engizokusho kodwa ke ngizozama bafowethu ngakho konke bafowethu semandleni nami ukuthi ngikwenze kubefishane nganza kwethu nathi ke bafowethu imniningwane bafowethu emisha bafowethu emiya bafowethu ongena embumbeni nganza kwethu nathi ngikufundela bafowethu yona ungena embumbeni maphantami ke for iVVIP group nganza kwethu iVVIP group bafowethu ibiza bafowethu inani njengamanje eli250 bese kuthi ke bafowethu iVIP ibiza malini yona 150 rand okusho ukuthi bafowethu bangithi VVIP lokho bafowethu kusho ukuthi very important person okusho bafowethu ke iVVIP ayifani bafowethu ukusebenza kwayo nani kanye neVIP kunomehluko bafowethu that is why bafowethu ke inani lemali yakhona bafowethu ingafani yabo so bafowethu ke ungena embumbeni ama changes akhona nje bafowethu yiwo la ukuthi ama price awasafani nalawa kudala so ama price ongena embumbeni for VVIP u250 ebese kuthi bafowethu for VIP is 150 yabo and then uma ke bafowethu ke usukhethile ke igroup noma ke bafowethu lapho bafowethu ufuna ungena khona nansi ke bafowethu imniningwane yakhona yokungena khona nansi ke ibank account ke bafowethu yokungena kephi yokuthi ke ukwazi ukukhokha for ukuthi ungene embumbeni ithi ngicela futhi unifundela wona njengamanje ibank account bafowethu ungena embumbeni it's Capitec Business i-account number yakhona ithi 105227196 ngiyayiphinda futhi Capitec Business i-account number yakhona ithi 105227196 which is Capitec Business account and then uma ke usuyishayela bank account yakho lengiqeda kuyibiza manje uzobona izokuvezela lapha igama elithi Imbumba Pty Ltd iyona ke leyo uzoconfirma ngayo ukuthi ke iyona Mbumba ngempela leyo so uma usushayela ibank account number izokuvezela Imbumba Pty Ltd make sure ukuthi uma usuyishayela le bank account number engiyibizile manje Capitec Business ukuthi uyaconfirma ngempela ukuthi iyabhala ukuthi Imbumba Pty Ltd before usenda imali yabo ngiyacela amaphantami ukuthi niqelele ngempela bafowethu ukuthi le information bafowethu nginikeza yona ngempela bafowethu niyibeka emakhandeni ngoba bafowethu yona bafowethu ebalekile nganza ukuthi and then uma ke usuyithumele ke imali like mhlawumbe mhlawumbe uthumele i250 for ukujoina iVVIP make sure ukuthi usenda iproof of payment yakho kephi enambeni ethi 0646170296 0646170296 ilapho ke uzosenda khona ini iproof of payment yakho yani yeVVIP which is 250 you only send iproof of payment awunkanti awulanda awubingelela wenza ilutho but into yenza wena nje usenda ini iproof of payment and then bese ulinda only 72 hours to be approved embumbeni which is 3 days loyo yabo so unga expect ukuthi uzothumela ini proof of payment yakho manje then bese uba expected ukuthi ke ungene embumbeni same time cha because baningi abantu abadinga ungene embumbeni and I need to have enough time ukuthi ngiapprove wonke umuntu nganza kwethu but angeke udlule 3 days ungangenyele embumbeni make sure ke nganza kwethu ukuthi ke you avoid ukuthi ube delayed ukuthi uphenduleke noma usizakale ngokuthi uavoid ukudouble text don't double text just send on iproof of payment ebese uvala umlomo nje within 3 days uzongena embumbeni mawunenhlahla futhi ungangena even nango 1 day mawunenhlahla noma if umsebenzi ngekho omningi kakhulu and then uma ke ufuna ungena kwiVVIP asikisi umkhuhlane ngibulala uma ke ufuna ungena ke nganza kwethu ufuna ungena kwiVIP which is 150 ungena khona iproof of payment yakho uyithumela ke enambeni ethi 0762891628 0762891628 lapho ke nganza kwethu uthumela ini iproof of payment yani yeVIP which is 150 nganza kwethu maphatami ngiyacela bafowethu ukuthi
le information bafethu enginikezwa la njengamanje ngenza ukuthi nibeke emakhandeni bafethu ungaqhamuka komunye umuntu ongamazi ongazi enza ivideo akhulume njengami angichazele lokho engichazela khona once kwakhona umuntu ongichazela information engayichazanga la anokwazi bafethu ukuthi scam afleso into omele uyenze wena nje ukuthi umuntu umblock ubaleke inyawo zombili yabo ngoba kuyobe kungasiye mina lo engenza kwethu mina bafethu yonke into engiyishoyo bafethu ngiqale ngiyenze ngevideo ukuze uzoba neproof ngempela ukuthi cha lento ngempela ikhulunywa yimini into ezimnandi the king of imbumbe ngenza kwethu ngicela bafethu ngempela ukuthi niqaphele ngathi ama scammers bafethu vulana amehlo ningavumi bafethu ukuqoleka ngenza kwethu ngoba ngihlezi ngichazele mhla namalanga ngenza kwethu please bafethu and okunye bangiphazamisa manje la okay and okunye ngenza kwethu ngiyacela amaphantami ukuthi ngempela ngiyacela bafethu ngiyacela ukuthi uma ke usukhokhile funda ukubekezela unga expect ukuthi okay like uzolokhuza uzoba approved maybe within few minutes cha kumele understand ukuthi ngisebenza ngabantu abaningi kakhulu and I'm getting ipressure kakhulu so funda ukulinda iphumelele ngenza kwethu idinga ini ukulindwa ngenza kwethu yabo ngiyacela baphathama ukuthi iningi niza futhi isikhathi nothando bafowethu uze nani bafowethu nami bafowethu ngizonithanda ngothando lo lengihlela bafowethu nginikeza lona even up before ngenza kwethu ilokho ke nje maphathama ngithi bafowethu ke angindlusele khona ngenza kwethu and then bafowethu ke imbumba izoqala bafowethu ukuthi isebenze noma abafowethu khipha amakhodi noma bafowethu khipha ini ama-ticket bafowethu ke after ke bafowethu isivalile bafowethu for ukufaka amaphanda bafowethu embumbeni ukuthi izovala nini ngenza kwethu nizozwa ngami futhi bafowethu ke uma bafowethu ke sengithi bafowethu imbumbi siyavala ke manje ukusebenza bafowethu sekuyaqala ukuthi sisetshenzwa nini nizozwa ngami mayisivala nje bafowethu imbumba isiheke bafowethu lapho sizoqala khona futhi sisebenze so okwamanje bafowethu nje kuyangena embumbeni okuthi uvulela ungena onothando bafowethu akekho umuntu ophoqiwe ukuthi ungene angene embumbeni ngene embumbeni nxa uthi unothando longena embumbeni akekho bafowethu umuntu okhonjwe ngenkani ukuthi angene embumbeni cha but ngena ngothando ngena ngokuthi uyazi ukuthi yini efuna empilweni uyazi ukuthi uzohasile uyazi ukuthi uzophanta lapha kuzosetshenzwa ngempela ngenza kwethu yabo ngidinga bafowethu abantu nabazizi bafuna empilweni yabo futhi hayi abantu abazikhathi ukudlala ngenza kwethu bafowethu ilokho amaphathama ngiyojoba bafowethu bengishilo amaphathama ukuthi ke angizange bafowethu uzokhuluma kakhulu kepha ngize ne-information bafowethu ebalekile kakhulu ngenza ukuthi ke nibe nolwazi bafowethu olwanele bafowethu ukuthi embumbeni bafowethu kuzongeneka kanjani and then ke maphathami ngiyacela bafowethu ukuthi nibhekisise kakhulu bafowethu ke bafowethu la ko Facebook maningi bafowethu ama fake account azenza mina bafowethu angonto ezimnandi prince engabazi ukuthi baqhamukaphi but nje kulula kakhulu ukuthi ungotify mina ukuthi ngempela this is the king of imbumba ipage lama Facebook bafowethu li verify lino blue tick into ezimnandi prince ono blue tick and lama followers awu 174,000 njengamanje but nje into esimple kakhulu ukuthi ubone ngalo li verify bafowethu lino blue tick yabo imina ke bafowethu loyo and nakhona mawusungo if ipage lami la Facebook sotholile hayi mhlawumbe ukuthi uzofike khona mhlawumbe unginpost ungangibhaleli inbox cha wena just check ama post ami engiwaposta nje ukuthi ngiposta ngithini regarding update yembumba bese uya ku WhatsApp lapho uzofika uthole khona information yokuthi embumbeni ukwazi ukungena khona ukhokhe bese uyangena same time embumbeni I mean not same time but ukhokhe bese uyena 3 days bese uyangena embumbeni ilokho maphathami ngoba angikwazi bafethu ukuthi nganiphendula bafethu noke inbox wami ngoba maningi kakhulu but WhatsApp ungcono kakhulu ukuthi ngikwazi ukuattenda kakhulu abantu khona but hayi abantu abazokhoma bengibuza ukuthi imbumba yini cha ngoba bafethu imbumba ngiyachaza ukuthi lapho sisebenza khona ngebhola ngikhipha amakhodi ngikhipha ama-ticket ka Betway kuphela ngenza kwethu ngikhipha ama-ticket bafethu ka Betway kuphela amakhodi ka Betway bafethu kuphela engiwakhiphayo ngenza kwethu but if usenza Hollywood if ulazi ibhola ngiyawakhipha futhi nama-screenshot ngiyawakhipha ama-screenshot ake sintabe ngibhejela ama-team of 5 noma ama-team amangaki ngisha ama-screenshot ebese uyiplacela wena ku Hollywood wakho la uplace khona Hollywood wakho uyiselect ama-team owakhethayo but hayi ukuthi like ngingathini ukuthi ngiyalokhuza ukuthi ngikhiphe ikhodi yakahulu cha mina I'm only dealing with uBetway kuphela ngenza ukuthi ngikhiphe amakhodi kaBetway kuphela ilokho nje maphathami ngithi ke bafowethu angindlusele khona ngenza ukuthi ngomusa kaNkulunkulu ke bafowethu I still believe ukuthi bafowethu ke kuzoba mnandi bafowethu embumbeni njengoba bafowethu sisebenzele before and ngiyakhuleka kaNkulunkulu bafowethu and I believe ukuthi bafowethu sizosebenza ngokukhulu bafowethu ke ukuyimisela bafowethu kulokho ngenza kwethu si improve kakhulu bafowethu ke lapho esingenza ngakhona kahle bafowethu ke last season noma bafowethu ke kule mbumba bafowethu edlule amaphutha bafowethu azolungiseka bafowethu ngamandla kaNkulunkulu bafowethu I still believe ukuthi uNkulunkulu bafowethu uzoba nathi bafowethu kusebenzeke bafowethu with more advance bafowethu kulokho ngenza kwethu ilokho bafowethu nje bafowethu ngizele khona bafowethu kulokho uma kukhona bafowethu okusha bafowethu abengicabangayo noma bafowethu ke engifuna bafowethu ungi-update khona ngizobuya bafowethu bafowethu I myself ne video bafowethu ngimchazele ngenza kwethu ilokho bafowethu nje ngithi bafowethu khona bafowethu shwala ke bafowethu izonde icabi ngithi ke mina please keep those updates bafowethu in your mind
ukuze bafuthi nizokwazi ngenza ukuthi kuye ukuthi nithole futhi information bafuthi kuyona wona ngenza ukuthi ke likwazi ukuthi ungene empumpeni. Bafowethu, please note an important information bafuthi njengamanje. Bafowethu, mina angithathi voucher for ukuthi ungene empumpeni. Ungena ngani ngemali kuphela, angena bafuthi empumpeni ngani ngevoucher. Cha. Angena nje futhi ngevoucher empumpeni okwazi ukuthi umuntu mayitshela nje ukuthi hayi ngifaka ivoucher iscam leso nje baleke nyawo zombili angifakani ngavoucher bafuthi empumpeni. Iyakhana futhi yokufaka imali empumpeni iyo vele ngiyibizele ethi ngiyiphinde futhi okugcina ethi 105-227-1960, which is Capitec Business, not Capitec, but Capitec Business. Uthola leyo information leyo, and then ilokho reference yakho izoveza imbumba Pty Ltd, which is ama initials aleyo account engisho nganza kwethu. Lokho amaphadamenti nje bafuthi ngisebenzisa bafuthi khona inkosi ke bafuthi nibuze nganza kwethu into ezinalo bafuthi the king of imbumba bafuthi kwasamaphanda bafuthi ngithi bafuthi siphile nje bafuthi ngebhola sizokwenza kwenzeke bafuthi hayi ngqofu engithenga bafuthi ngemali bafuthi ka Betway phambi kwenu bafuthi nibuke nganza kwethu. So ngokungabi namona ke nganza kwethu ngokungabi namona bafuthi ngokuthi bafuthi vele lokho bafuthi sofa sikushiya emhlabeni. Ingakho bafuthi imbumba bafuthi ikhona for me and for you guys. Bafuthi inkosi nibusise onothando ngithi wamulekile ongenalo uthando futhi nakhona ngithi ahlala lapha khona naye futhi uNkulunkulu ambusise nganza kwethu. Lokho amaphanda ngithi nje bafuthi shwele ke bafuthi zona inkabi ngiyabonga kakhulu bafuthi inkosi nibusise shwele siyabonga. Was does it after now? That's right.